Današnji poslovni zajtrk na GZS na temo Jordanije smo pripravili v sodelovanju s častnim generalnim konzulatom Hašimitske republike Jordanije, potem njihovim veleposlaništvom z Dunaja, ter seveda ob podpori Abanke Vipe. Današnji poslovni zajtrk je priložnost za slovenska podjetja, da izmenjajo poslovne izkušnje že izkušenimi slovenskimi poslovneži na tem trgu, navežejo stike tudi z jordanskimi poslovneži, ki se danes predstavljajo tukaj in so v funkciji tako poslovnežev kot predstavnikov Amanske gospodarske zbornice, ter v neformalnem delu potem izmenjajo svoje načrte in pa ideje za prihodno sodelovanje. Actually, we look for the Jordanian-Slovenian economic relation is a very important, and now we are working together so to have a priority for this, as Jordan becoming a hub in the Middle East for many countries around us and also other countries in Africa and to the United States and also to the Far East, as a regard that Jordan already have signed free trade agreements. Also we look to Slovenia as a very important partner, as Slovenia is considered to be a hub in the European countries. For this reason, actually, we had this meeting today that we should cooperate more together in having a very interesting cooperation between the businessmen in both countries. So we are convincing them to have joint ventures in both countries and to have new investments which will be targeted in the future for the surrounding countries in both countries. Jordanija je, lahko trdim, da je bilo stabilna država, varna, in potnik vedno želi in je poslovno želi, da gre na trg, ki je zelo specifičen, da je zelo stabilen, da je varen. Tako da jaz mislim in priporočam slovenskim firmam, da absolutno poskušajo izpostaviti ta stik s jordanskimi poslovneži, z Jordanije tudi, ker mislim, da je to zelo obitovalen trg, nimamo nobenih odprtih vprašanj. Jordanija je vrata za vse druge arabske države, predvsem recimo zalivske države, tako kot je Slovenija okno za arabske države, za Evropsko unijo.